Siyafika izinto zephinde futhi zedlule. Siyafika izinto madoda. Siyafika izinto zephinde zedlule. Baba lejabolo Iphelile ayisekho namhlanje. Bayigcina ngomhla benqoba ukhetho kodwa namhlanje laba bantu bayakhala ngemisebenzi bathi kunesimanga esikhona South Africa uhamba bona namhlanje nomhlobo emva kokubuza impilo besekhona umsebenzi khuluma sakunika umhlobo wakho inombolo yocingo khuluma sakunika umhlobo wakho inombolo yocingo athuma kwenzeka usebenza khona umuntu emsebenzini awuhleze nithi bantu bakithi nalapha eMzansi mama uma ngesihlanganese sizame sisho ngoba lesi sikhathi esiphila kuso lesi sikhathi esiphila kuso bafethu abangamuba unasizi baba lapha eMzansi unasizi baba lapha eMzansi ngenxa yokusweleka kwemsebenzi namhlanje uthi uhambe eMzansi ma uhlangane nomhlobo wakho ma bese khuluma ngomsebenzi ma afundile osisi namhlanje afundisile mama namhlanje kodwa abahlala bekhaya bafundile obhuti namhlanje bafundisile baba lapha eMzansi kodwa abahlala bekhaya bethi eSouth Africa nalaba bantu baba nabo futhi madoda ithi mina nalaba bantu abasebenzayo mhlanje nabo futhi madoda ethi naye emsebenzini ma sithwele umsima lapha eMzansi sithwele umsima esezobaba sithwele umsima lapha eMzansi sithwele baba nomama eMzansi ma
emzansi ma Dlalama ejele emzansi Dlalama ejele nansizwa sakithi ma Dlalama ejele abantu abasebenzayo Dlalama ejele